msesa mwendo umuthi tina mweni aumite kuya kauntini ya Makueni no kwitha itutabia eta wa ata nikenda tilikenthini wona nyawitu umuthi ni na uthocha nyenita wa Caroline mweni wa muteti o yune ndate munenge ibinda nikenda atutabia masietwa make athukumaba ngalikoni ya kaunti ya Makueni na inde tuthatinananesia maundu makonetie uteti na muno maundu ma maendeleo ala maendeleo kuya kauntini ya Makueni nina uthocha tutumie kulio yaku kana woni waku nambani ile 395 kana mitandaoni yitu ya mikumukanile ni ngalikoni ya YouTube Mutongoi TV /FM official ngalikoni ya Facebook ni Mutongoi TV ni na uthocha na indi tukethie tutabiondu wita wa nikenda tikethini wonanania witu omonde. Asante Karo. Na ni mubea muno nundu wako nthocha kiseseni ki cha Mutongoi TV na Mutongoi FM. Nita wa Chalo Mumo. Chalo Mumo ni MCA wa kilio cha mbunge cha Tulimani kwa Mboni Makueni County. Niliitwa katika mbunge kuitila enedhima Tulimani. Sabali wakeli huu mwaka wako wa klasi kenda kuitha ni MCA wo na nengi no Mumo wangai 9 years we MCA. Yes. Nice. Wenda kwikala ngobu kana nwenda mbatanga kidogo. Andu matu Tulimani makanda biondo tekwika lakini kwao yu mambite nambe umina byola twathanie ona thani mekumbangala myaka enge 5 nundu no mesi undu maundu maende aingi moni mekumbia ni emeo bau ndikasembe muno ndu ni semba muno eketangila kwemea bau ni kwashakana myaka eno enge 5 tiketha titona kuyanisia maundu ala twawetitwe na mulu wa malelo lwa nima ulwa siugo na sindu mbingi muno ko nienda kwikala ngoba ukwendani kwa ngai kwisila bala mai indi na mboya kwisila kola kwingai. Okay. Asante. Na wona mai kwe wikalange wibinda ya sabitu no mendo wikalange bo wana no mathukumeti one sa titokana ngandateka waweta bot ni mautumie makwa yuenda ba ukatwakilishie tienda lelo tona wite leso kidogo ketha nitasemba bala MCA tona kutekiwo tito metoboe wata kiwu tambie na malelo ini sebelelo umwe uwetete mathina muno kuya kwembasi mbingi siendela na tiono ko mitandaoni kuko nito biso ketha malelo sundu atelesa muno kwa malelo baendete tangalikole. Well, asante. Malelo no nasie kana malelo county ya Makueni ititatite muno undu batwanika kulingana na budget la twenayo na niwezi malelo maingi la meta wa feeder roads methi wa mema county governments na alangi manene tala main dozo kwazi ya ukia mali roads na indi malelo angi manene ni national government malelo amwe nititema lakini undu wa budget kwitha inyibukeza kwitha tineki ya maram bua ya uya tisio ka back to the drawing board nundu takwa Tulimani for example nundu yonthini wa Makueni County ni mbingu ite so far over 100 kilometers kubingwa malelo kesa kwithia yule lusi no wabingwa no bitanie ngali lakini utesa kwithia ona wabingwa ibindane ya mbua nundu wa kwithia tiki ite maram situka si affectiwa tisio kaingi back to the drawing board mibango zi tuendea na kumeanga wa lakini twena governor unokwithukisya no kuelewa isi ndo muno ni kwata ni mwezi governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior we pendeta tumea oya Biblia yazi ya wauni wa kwekanesa na ulungalu na ngewani ya malelo nitiende na umezingatia muno because honestly speaking you ona na bikaba hao you ninethi angali yalika bandu na ungali si yalika bandu yatwika ya siyanga lingi weza kwethia izila okay well nundu wa pengine mbua na mate leba nundu saa ingi twithwa atusembete muno na kulika bandu ngali iteleza nundu ni kuete kwa issue ya malelo nitati ondo batoneka itoka nja lelo sia Mboni you through the national government Mboni sub county pengine no lelo umwe utelami ila main lakini lelo mbingi si elami wanozi ya kundu kula nundu ni wata lelo wa kuma itangi ni kuka kundu kwita wa kakuswe lelo si elami wazi lelo wa kuma chambala si kuka nginya kakuswe kwa elami basically Mboni sub county lengi si on the malelo alama national ni maende na kweki walami ni kanoke ya okui na infrastructure ngalikoni ya malelo na dhawila isi malelo alangi nitiende na uthukuma ondu batoneka titumio county machinery na titumia alangi mako haya kanale meta wa MTF for example you ni na budget ward kila ward ni ya budget
luckily windani ya the former governor Professor Kivutha Kibwana ni wasetiye foundation ya okay no mwite ward fund kila ward weza kwithia in a minimum of 33 million so ene ndimo kama kaya mbesa izu sindula mekwenda priority yambe kila mekwenda uko malelu nu nimezitemete muno i budget ne ikiwa mbingi kana ndikiwa mbingi muno lakini through the executive ni budget ila ithia ya executive headquarter kwa governor bina mune ma allocate yao mbesa yolu malelu kuno nasi malelu maitu ndiaze ni mathuku muno na ndiaze ni maseo muno actually ni fair because ndikawete nundu akwithwa na mwene nthi wa umuthi wanga umealangi manaize no chene kuni weta baka na ninzeo na akoketha no chene ukeza kwithia tio sio na akukengana tiko sio kabatu kanena na ukweli nikaandika sobya maundu karo wailu wa malelu manekaila kwa uga yes watu ya malelu ala manene ma national government nimekitwe lami lakini kuna ila feeder roads na isu ni teso watu ya monota sithi asi angalikoni ya county government ni watu ya kuna kwithia wanela award fund around 33 million mbesa ibe undu itona kutumika okethia onetha pe ona priorities maundu takisomo maundu na uiti okethia nenge ila mundu wa na ekisioni kitelelu onekau mala maingi ni mwenda kundo na ndume akwiye no kethiwa kula kwi mathiko ona tita belelo na ni mwanganga muno maybe be mundu mukau kwenda ku access uiti bando na nundu walelo wabuko onetha be hospitali nzio yibando tona kutwawa ulelo wakubikabo ni wakwiye binda ya sana ndo machumia mbesa hii nenganisha ward be undu itona kwikwa okethia yes no mwakete hospitali nondo mundu imbia oyuni mwaka sibitali na no mukwenda mbese ingisi akwa kasibitali pio ndo moto na kuthukuma na 33 million okay nondo ni mwaki sibitali tambe kulainisha about malelo isu ni wazo nzeo lakini niwe si mukamba sa ng'ombe yisawa na cha mwene na kindu kila cha kiwe ba Makueni ni kana mwene nthi niwe muamuzi juta MCA ndio kilangasia ninyo ngwenda kinana although ninawetie katika manifesto yakwa kana ningutata muno malelo ningutata muno kiwu ningutata muno lakini all the same ni consultation na mwene nthi ngamata ninguma guide katika public participation ndio that 3 million no wabendeka kiwu no wabendeka maundu man mbeu no wabendeka kisomo basari ona bala national government equals a government bursary t ya county ni national so uno obe kwendeka sindu sia youth no obe kwendeka sindu sia women no obe kwendeka out of 33 no bolelo webo na no mo masitali mebo ko ithai pinya muno kwa sia yu twambe kweka sindu ila ingi tisobye malelo mekuya yitu asobye kiwi nao sindu sia mbeo tikakwata mbeo tanane kwina mbwa na tikwenda kukiza kwithia yithia yo challenge tauni onenga example ya award ya kwa Tolimani out of 33 million ilata na bitokezi oyu budget la next financial year mana tengie 5 million only ya ilaita road maintenance you 5 million nini kubingwa lelo lakini kwa kitenggreda any upgrade yo lelo mbinge but one use kwasya na none 20 sile monoti kazi for example na kekani batoneka ongithudi yo ene alama tusia esi itikaza out of that 3 tukaza this financial year no tiko na 20 million lelo ukadha ikweke calvert maram na tei compact ulelo keza kwethia yuko uwa lelo remain very firm teudo lelo several in my ward tukuneta kiu ukeza kwethia into compact tikeki ya calvert ona kunge tukeki ya to drifts yule losu wa usisia ni lelo very firm no tiende new devolution ya mbisi 2013 no yende improve it or tweak honest galikonis allocation ya the 5 million imunenganie sia lelo ndo aku maintain ndo watu yesa isa wote malelo nini lakini no isa ubanjo to lelo to latwebo no swania kana ukesa kulwa wasa siongelwa malelu nime usauba kana we ase siongelwa ende na be maundu ange na mome udini pesi ndo mingi mono sienda andi I can tell you nundu yako ya muikameo about sports sports nitithia wona mathau na ndutia muikanza because in the future leaders na ukalecha muikanza no is of course I don't mind this devil's workshop yuko uni tenenga muika allocation pau pe ando ala meta wa PWDs
you know na of course katika that 3 no because ita disability ti inability na mobio kila kitengo timatenga yuta kila ward ya Makueni mbingi ni siki tembea sia mapping ya kumanya andu ala me PWD ni meana katika ward ta kwa this financial year inayokita next itineki ingili maana 5 kumap na unaona wewe mola 33 aya pen na sindu ingi for example sia kwaka storage ila sitawa satellite storage ndio bandu kwa kuikia fertilizer tuma cha bandu baza beta wakikima yutwenda ubathengeza bandu bakubeta ba kalawani kana amini kizuluni now pena mata andu menda mata katika masoko oila 33 million na taizu zazi mbesa nini in short wenda utu ya mbesi simunenga wae nini kwa mabata maingi nini muno lakini tutongenga imu bya nundu akwithwa enda counting for example ndikathi baza pa masako nundu nithitwe ni katika utongo ifolong na utongo yo wake wango kiulu yuba masako mbesa isu sitevo lakini ba Makueni sievo you kila bandu bethia wabenanze asiapo nijo ne hata ya MCS through the Senate kindu gikitwa award fund kikaoliongeleka bikangili milioni yana just like the MPs mena kite cha over 160 million devolution yana muno piu yana muno piu of late bembeza si etwa sia road fund kana ila levy yitu na atumiwe that last financial year kana this financial year yende milioni yana na 46 si account nima na kila ward ni kwa tembeza for example kwa kisio na kwati about 7 million sia ku maintain lelo na be lelo tso bisie muno actually through that money weza kuthani lelo museo wo otwende nasia otwende in the next probably 10 years this is in the long term malelo maitu ni mekwikala undu bailite nikana wese kwithia okuyusio weta ni wethe we raisi muno kwa unity kwetela kwa oyu twikita kwika kindu kitwa maintenance nundu wa budget ni nini muno na indi nweze kundu kwitu kumwe kwiyema na wese iyema kuta malelo ithia we challenge but we try but kila kiwu malelo ni mo mamina lelo na be wene nthi amwe otwithia ona moza akwithia netha ni kiwu cha umiwa mundani kwa kiasi aye ni mutuma munda wako otwawa kuutisa kwithia yu twithia watu na challenge in fact ngauthecha bebinda kwa tatemie lelo na itwa bingwa muno na mutumia omwe aza ni mwande me munda wakwa na athata nginya bikia bandu bakuinga kithitu I'm telling you that serious you as you mwande me lelo of course you expect them no value ya either kasio na mwone malikile kithe kani they entrenched ko kube ona malelo atu ko na mema thuku ngalikondesia Makueni some of them no kwitha no aenendi meulia kuisilwa lelo tia ingi ala mekuelewa about development kwa wamwe meulea kwa meme kwasi aye mwita malelo ile nebetu sia kwikata nundu ko ti lobby ko ngali bitukania but nuzi tusia future tutika lati wana nundu you for example tuende tekwatete municipalities then municipalities those is out sia town na sia town is twika city ita for example bakuitu Mboni twina municipality ambie ni etwa Mboni ke wathie mali kwina municipality na wote kwina municipality so you malelo kesa kuthia ndo municipality onaitwa ambia kuthia na sindu nene if you go woka tupandu ta Mboni tulimani bala numete kana bala nuakilishite pena institute nene muno ita Wambuli technical Kanambiti technical institute is a big institution in over 1200 students all over the country na you bauti bazo bije lelo munene munopio in fact atukia street lights from the 33 million itukia street lights uze kwethe ayu ona zaluo sieba u ekuyo meba u Kalenjini sieba u you know they in a different place nimekuona kana bahati tundu twesilasia uti ukambola twesilasia there is something kwa kube nenda kuelewa kanae tukesa kweka ila kindu kitawa kuinvolve kana participation kuinvolve ene the mokamea nenda kuelewa that 3 million tindi yambia unengana ni trinengana watu you've been there for 9 years na yuko tukesa kwa sia mundu MCA
mbesa hii nitwakie cibitali ko uti kwa kongi mbesa hii nitekete kindu kingi ko uti ika kindu kingi kana maybe onataki kati ka fully twaeka kitebo completely na ti sisa malelo ene ndini kwitikila ki ondu tiende budget ikongelekangwa no zitaitu wase malelo karo pesi ndo sita wasiao because kauno so bya lelo musio na ba bandu bandete be usi you know siweza kwethia you ndo tineka because see how is bike out for example a drift minimum drift allowed was an minimum we are tuyanga waya 14 million drift ukeza kwethia ni yakolekola kuma ba kinya kuinga na 33 million so word yanu we can drift siana from 33 million maybe out of that 3 we can drift yemwe 14 million na drift yendeka bakube 10 kana 15 but every financial year not that hata kama ndo beza tika lobby tauni nekete drifts kwa ita there kuma nalika ni nekete drift nenda ni very specific ni nekete drift yeta wa mwalui ngeka drift yeta wa ibandu pe uta izuni drift yenge pe drift yebandu beto kadhokani pe drift yeta wa etetani bandu beta wakalitumo bandu beta white I've done about 6 kana 7 drifts na ti necessary from the 33 no zibe lobbying yenge tweka hata we MCA team nonginya with we moyo chene you balabe governor not enda wateka mwe you katika ila mbeza cio nyuzi executive we no mumbaki yo drift yo imwe no mwako drift yo make sione ke so with that watethesia ngalikonis but based on the 33 either in a challenge because no bendeka kiu of the 3 na niweze kwitu munyao wa kiu ni mwingi muno so you took ona vanisi laza chu kwesilia tiwe weka ndo na ingi masia out of that 3 no tikuna kindu kimwe tikamina nacho once and for all which is a very good idea lakini matazi you tuweka chwe na nituenda kiwe na nitikwenda sindu ingi what do we do you babalika bata wa public participation yes babalika hapa wa public participation lakini menda ukeza kwethia namo pia kindu kitu wa civic education ukeza kwethia namo no twa mata no twa mata ukeza kwethia civic education tukamea yuki taundu waze civitali ni twakite tio ni kwa kaingi nundu twaka ingi athukumi na mote inamo nundu athukumi ni mwezi na mama ibona musala na uti tena mbea cia kwa imana makonga uketha ni maelewa tikamea yu twina municipality ukite kwa uno twiki aba no municipality yokana yo na budget yayo yutauni ni sesu ya mbone ke pena budget although ndi namba kukwata ndi but I know mena ka budget so out of that 3 nitukoletie the municipality na matuongelele okasamuze kwitha no twataka osindu tasia masoko tuekane na maondo asu mama lelo tulike maondo ni wakonetie uiti wa county ya Makueni na wo wende ata uiti wa county ya Makueni no nasio wende nesa however niwezi paibandu pedhabe yana yusie ona mundu kumbwa pai mundu we yana yusie ni chauki yananga uiti wa Makueni kila ke yananga uiti kana tikwaza ke kwananga kana kila ke kwasya kundu umwe kwina challenges noto nya kwisa kwithia issue no ya procurement ya ndawa nono ndawa cionthe ciuma yulona niwezi allocation ya mbea cia county ila 15% yuma katika national government ndio ka timely na ndio asa inge governors through COG kana council of governors maitata matazi ya mbeza situ cia account cio ke timely ona cia selewa ila ndawa cia selewa na ona ndawa cia selewa alama kuitwa ni methwa na thina na no kuya kila bandu baitwika bena strikes manas matekuibwa madagitali matekuibwa nundu Makueni ti unique tiyo kutwika ni very special but I want to thank madagitali ba Makueni kundu kungu kwa strike ti ati matetha ama strike lakini ndize kana ni auto methi wana we mwingi muno wa kwenda kwasia thayu mbe na ende silingi tina challenge q chandawa kundu kwingi kisele wa nundu wa kwethwa from the national government ila delay ne tuma civitali si affectiwa of course duko sa mbe onthuku ona icio sa ingi ni wethi mbetia nuto na kwethwa bonda kitali ona maundu make kana cha out of 10 ukethia omwe na yu si umwe uteza kwethia ni ena wasia mwingi wa kwenda kwananga nezi kikamba ni gwane kindu kimwe gituma pengine waliuthuka kana ngimwe ni wasa ng'ombe ni matigwa so ni kweza kwiwa ndagitali umwe na issue ukeza kwiwa kindu taki
ingi siongelewa ni siasa. Okay, ni tuelewa the nosu wa kudelay kuetenda wa kana maybe machine si kuendeka ituka ni kindu alarming na ti only in Makueni most of the counties you anene kana atongo alame ndini wa counties meka at na maile kuikata no at the end of the day muwe ba sibitale nde itikila kana ndelewa niende sibitale na makuitwa no ndawa isu ine saubika no ndo akukab kana with the madina taya ni madela delay ye yalete kuikwata you delay isu kindu chambe niwezi no nginya to lobby for the finances. Finance is everything. Okay. No mutena i finance what do you do? Muwanda wana chao na mwikata. Ko wasi mweta itu tateti. Nitwaile 10 million wasi mwingie tekata statement yo mbunge ukeza kwitha no nena na senate also. Go senate naone ka oversight ya account. Ukeza ni matutethesia kulobi mbesa bae. Kindu kila kingikaro na musia Asia na mwithukesia of course wa Mutongo EFM. Tambunge ya Makueni nitweka oversight na ni member wa committee ya health for the last miaka 3 na you nitu oversight ya masibitali na ndi ukathi ya muno sibitali muno wita wa Makueni referral you ukathibo ni wana tofauti. Number 1 cleanliness othe number 2 IT ni maingi na ingi muno na nduma katika account ingi right because mata kitale la mebo ongekathi o waziri ula webo na CEO ula webo na and of course CEO ula webo wa hospitals ni endene someone I can tell you for the first time in history ya Makueni tunethiwe na the neurosurgeons operation ya mutwe ukaza you know witnessed that na kiaibo before kuno nazi nengito wa mother and child hospitals on 100% ni maratito ndo batonika. Ili maratondo batonika kula of course kwithi akwa na challenge ta oversight body ya mbunge itienda ana tiweta na tisha utimuno the other day na inaanza ya health ya bandu beta wa senate na mano kama na tembea hospitali na twathi namo ati no kula kwina challenge isi na ende na moindi momo kama ma seovia yuta yuma kuone ende na seovia the same a big mortuary because ya public with you no is sindu issue unless they are so expense so they are doing a very big one that is now ongoing na itina binde bodo ne kwara ne the bingwa ni governor Mutula Kilonzo ikanaweza kwithe ana ono yethi wa itonya utethesia ene ma Makueni nundu no private hospitals sio mbeso mbingio muno kwa hospitali ni challenge la sio boni la si no nazi katika Kenya but in Makueni they isolated ndile yakwithona mathina su masibitali unyibua kendo wengi unyibua mata kitali nienda kutabyo uwe kana yutabe hospitali moya kwa yitawa Mabindu pe nasi omwe na area yesu ina population bingi na itajo ndo batoneka twetie unge lakini za kwethia budget na staff ni minimum. Okay. Ube the challenge cha na ndo dawa mundu azie no kie bana mina masaili nde kuitwa ndo usu mwana we unothi mandu no wono kutonya singano no wono za onengana ndawa it becomes a big challenge. Okay. Na yuke ndukeni kikuna mbaka ndo ala masomete utakitana ndo watu abe na understaffing. Number 2 nimeukia kuandika matakitale ndo wimaiba na ki. Yes. Yuma thina tasu ni moti unene la tukwasia titagwo uitwa bandu fulani ndo kindo chambe watu akwina delay la yumete kwa national government kuetenda wa na some machines ya pika sindo fulani kendo chake ele ni kiu understaffing MCN ndate kitekela ne wa this vitale wewe kutenda kitale ona ni wa nota wa ambao kuwanga beyange nundu wendete kuitwa na wa kuita ndebo yu ukunola webo wandu mama kweni sibitali ntosu aweta nikuthabe na matakitale matebo ku yamesini sana ni siasomie na nisi utakitale lakini meisa kuandikwa no uweza kwitha na ituno tuko na keime obo matakitale lakini imeandikwa maiko no na yuno ndo tuye kalate yasa ndo makwe ndo kwenda kitale weona pale tukuikwata kwekitha sibitali usu wenda kitale wenda wa okay watu andawa netiete nanga silikali nene lakini baba understaffing you understaffing is again also Karo is yokainge balanga national government we sibe thitu bena okusanisi mwingi muno on ugeza kwethia bya mmekwasia sibitali kana health itungwe katika national government na niwezi muzumbi la twinake ni muzumbi utaenda maundu ma devolution ni muzumbi utaenda you know a support ya no on anything yuko ndena wendi watu the governor kana counties kana devolution siende who again back to the drawing board weza kwethia you matakitali because let me tell you kila mundu wonde
etho ai value ndakitali na you mate motivated wisa kwithio na mona mate ita mate wa motivated no number one pengine misala nini usalewa ange mara promote but I want to thank the county government of Makueni nina promote ye matakitali ingi mata ima promote wa for a very long time na njo yu asa ingila kwena sindu isi ya matawi asuma ito nima understand ya ukeza kwithia nimekuona kitu tabia ni reality right but uonekana health ni very key na health department niyo idho aina ela mbesa mbingi katika budget ya any county even in the national government health inengetwe mbesa mbingi muno ukila kiboto na ukulia nikana council of governors maka lobby muno to the national government allocation with the yongele kanga uze kuthia hospitali matakitali ni maimprove wa welfare yo enda tulika kindu cha katatu opachele ili na inde tuiko ibinde kube ligi mashinani tenda kumana ando mamweka kuuma kuweni tuinge makwati we muno maikwendeka manywenda wase mila maikwendeka mekale mana yo ne waguo kana ma youth thondi sika nawe batitima Makueni ndisi niko kwina ligi mashinani iyo nino ni maeto mathao ma darts na pool table yes na mwana matendete ligi mashinani na matendete mathao okay fine I think ni issue ya sports na most of the world see that is ya Makueni katika la 33 nitu allocate nitu basiwe nende kamia muiko witu no tusobya na tusobya through mathao na sindu ingi na nienenga na example na kwa tulimani as a practical example every financial year itukia 2 million sia sports kumatho ya mibila uniform na of course iwanza uketha no sia soba ngwata kumaki iwanza opewa referees na chao and kayu kwitha ne mobila wegwo because we tusia mibila on the volleyball football netball sindu sia muthembozu na tisi sia kwa nini ki ya marathon is not about football ini niki ya marathon ukeza kwithia pe andimo semba ona ni twiki yake wango cha andwala from 35 to 50 ukeza kwithia mundu wa 50 years asembete na asemba pe okelo kwata so ni kana to improve ndika twike to ni mobile we we also take care of other disciplines taizwa weta darts na pool na ni twithana yongi nyaka katika county tayu oyu basketball ya tulimani niendete katika county level ndia mtamba ukutuloba nini theme kana kielelo cha mathau onde mwitha muyenda kwikata twitha number 1 ku engage youth muika wese kwithia muika ndu ya ido lakini ko league karo ni kindu kienda ina span of months timu the nyomwe ni kindu kienda miele tatu ukeza twambia village twambarito so izo bikia finals tayu iyo na thangu Mutongo TV because nina league mashinani finals sina mithenya ile mituku nini kiseza kicha Mutongo ichoka cha kava naweza kwithia na moni maojo o youth na mona nundu twase muthenya na tindiu thathe youth weza mukuka muthenya ndaneya because busy na thathe youth weza asindu ingi itenzio muthenya ndandeyeka because they are busy so keeping them busy through sports with their nose ona mother mind yoni agro because ni wezi matukwa ila white collar jobs ni cia aie kendo yuni woka yuba langu enda methawo kamana na mundu ayi nuko kana byo kundu kwinucha within ona thawo muthendi yani one no na ilo mathawo kendo cha keli kendo tusungie imwe na mwala matendete mathao itindo sio mwitilanga ngata you ni asante nundu ekuli you mathauka niwezekela team ni kwata muthenzio kinya wa cash na wakwa team ya sinda ya kwata mbesa cash no makwa kila player no kwata okasamu uketha no eno chokindo musi aya kindu kila kingine wanguli utalamete uthauka meka wata then akwya you nakwa ninengane practical example na word kwakwa nikanaweza ile ingisi yonthe no cikite igwakwa ni driving course yende na I've done that miaka 3 imithelu kila mwaka itweka driving na to train youth about 45 mwaka otweka 46 on driving mapa iloli na maeneo driving license ku tukatoka mind engage ngali kwezu kwa hiyo ndenge twekete kindu kitu au ujuzi teketeke ukeza kwithia na thana usuka na ndu na capacity ya kuwa ile iza mumwiki wa moto ndizi zitawata ina muzi ila si nene
ukeza dono zino ndabyo zita wawe niwe tika manenga na ala meka sindu cia car wash kiza ni manewa so if na tutikwika driving itwenda uze ni cha ujuzi teketeke ukeza kweza muika witu nitwa engage sindu ni mbingi aya yu malelo ame oseobwe kwikundu kwekwa sindu cietawa meter drains tisi akiwe chuma my youth no mathukuma again also for example this financial year yorona nene na ene ndira twamei you need kana malelo maitu allow wetie because to me lelo ni key and no sio white subject ya lelo you need to ikite mbesa okeza kwithia you mwako otu ukwata tikaiba ni tricky ya 1 million ya malelo youth moko we are moko so that mayuela mothuku makakwata shilingi maana 5 nozi mundu ni wathukuma ni waso lelo na niwenuka na mutu enukite yani pale na pesa mfukoni nezo ni wodi ya tulimani na ni kwa cha wodi lengi mbingi cia makueni ni mekite kindu cha muthemboso kindu cha mwiso yes tinena yu kindu kini cha nthi yonde jasa dewe bieka kau mwingi muno US Israel Iran ile kau usu tienda kwikia onetha wi okuya kwasa time makwicuvia ta Kenya ainete isa ukunikana kausu na nendo tabia musaisa wibaya we ila wi ikalite no kegwa kamenini waiwe na kalo abindetie kausu we affect a Kenya ata nikienda ndatika nemwe temine kidu one kausu ndule ya ku affect Kenyans na dunia yonde nundu number 1 manya katika those these cia warabuni Kenyans mebo ingi muno na ndabe mundu no utuma kindu ku Kenya ndetuma ibindane ye ko ndabe mundu no utuma ya muo wi bandu ni wa affectiwa kindu kila kingi technology na kindu kikitwa maundu ama mitandao nenda tiko sio banini maike weta kuthuku muno kwi ala Kenyans ala mekuya ngaliko ne sianza UAE ngaliko ne sia Saudia ngaliko ne sia Qatar mundu minister nani ICA Mudavadi ICA etha wina ndo makumekuya ndukakuno ni ngo ni mekuikia kana Kenya sume sawa lakini na Kenya la meku ni meiwe mind makeke registration pia kwa ambassador mo with ni mesikie usunity sieva na safe school ona no kutuma mekoneta ndambe ndende mautuma serikali no you serikali no yobongo you kaboka tabasi ondogo nondo yu Mudavadi mwami o register ando tene niki mo ma register la kwena kau you know nundu akwithwa serikali ele thwa yisi masabu mandu mo bala maiti la kweba kauni wo kwasia yi kwa itwambie kwitala netha mundu ubaleta lata so kama makewa yi kana tikuseo so that me prepared like me wai yutawiwa la mananda Russia ona la mananda twa serikali twiwa ibe andu maindi Russia na nazo lakini tuwa ni maaye malikile kauni serikali ndio imeleka tutapia hii na serikali ndio responsible kwa mwenende ona ngatwika niendete Russia na nzia siba ni wana Kenya serikali ile kwatia mwala Kenya la mokie ba mokie na nzia nzeo kana na nzia nzoku na meikata so point ni tikuseo actually tikuseo na kinduki ona pena issue ya no the third world war paina first second and third ilo no ni mwana wa Venezuela o zabaloi na niwoni obala wosi wengi nyathi na family members maondoka na family members na supporters yake na mono nyama na mama react nundu mundu wone wikiata niwendie na nduko londe isu ona sieko ni sio athui mama uta na mauta Kenya toyenza mauta tumasengali kwesu ona kawa mito ona sindu mbingi situ tutwa thesu ya warabu huni ni to affect directly in terms of economy and the ona prices mauta ni mambetie ona mauta you know after 3 or 4 days no kona mauta mambia kwitha na change either mambate because dio na maithe nundu thisu ni tetha mono katika maundu ma mauta maito karo security wise also nwezi andu azu technology yo yolo muno na mitandao yo ko ona security ona ko kwito ni monitored ukeza kwethe ayu ni gwa yako simu mundu ona matanda namba yaku wetumiwo kiuke wa ni kuthuku pa ilio na bailio na ko security wise again also tanthi to that you careful nundu wetuti ona andu mome oku na mayigo wo nundu wa kwetha America ni kiona ko wala mekuona moni matonyo kwasia yu na itu ite kalamana no tisiacha babe America tisi ndu tokweka nulikana ibinda ka wa Saddam Hussein nulikana ka ni watu affect ye muno na ka wa Osama ono watu affect ko baika umuseo ka wa affect ya dunia yonde na ka uzu azilusi ya missiles tika umuseo muno I can tell you
na yuke lake boto ile yo mauni etika boyanga itu kamuya yu satani usu akau abetangwe nundu akwithwa akatwika sindu itenzeo ninashindwe okay YouTube mino kelele kindu cha mweso tendo nene ambanga yandeke enekikie so nambange su yako ni andu thanda tu nikutu yako na range na yo boundi ni nikutu yako na mwana habari unaibo mundu kwitwa Nick nikutu yakana neno ofisa umwe wa county ya Narok like wasilikali mudhuku wasilikali anando mana yando thanda tu lakini wasi isa kwitwa kana mundu ingeno nugutwika anai too defiant like openly ni wa leana na mundu President William Ruto peo no ke wo twika kana ibinda yimwe ni methiwe no nena ni a conversation secretly mena mundu Gachagua kuya Kisumu na numbesu Gachagua wai ni yekitwe ni yetitwa andu madiba kana maumwe with the microphone lesi buba ikindu si record na indi kweso twike tina kona kwa ina recording sia kwatwe na kiucha leak mundu ingeno nuwe sio ka leak information esu nachatuka kindu chundi chocha atumie ona mundu Gachagua okay one of the things kana chaikatiwa mundu lama atumie Gachagua ekata aimpeachwa na pia conversation esu ya leak njo with the gap between President Ruto and ngeno ni nene banga na ende kindu chocho no kiweta ni wonde to bring though opposition leaders ni momeli masia metwa alternative government to opposition okay alternative government because it is alternative government kana serikali la yetele na serikali la yokite nundu ino enge obvious mwene no meleile na ni maneni ni kana weza kwethia nundu wa time kuli yaku ni athio metukira na tisonge metukira one nienda onengane pole kwa family ya mheshimiwa na alangi on the mind na ajali esu ajali andekene wezi ni nthuku nditialasia na onaitwa notisa ani tu ala tu katika alternative government nundu wa kutha nimwe na Dr. Stephen Kalonzo Musyokeyo iweta nimwe Dr. Matiang'i iweta na of course Gachagua matasi kana kuma kikucha general wa jeshi ula wakuwa na andeke Ogola General Ogola na anything I expect ya pe kindu kitwa inquest kana bekwe uchunguzi timanyendekezo yeke ono monde titamanya anyway ni batwika Ogola ela wa Bomas of Kenya kula italwa numwe waleana na musumbi owibo na musumbi azie uyu ni wandea na nonezio munenga chao owia so nyendie ndaonea na kindu yu ndi tu ya waende fumbo mfumbie mjinga mwerevu atalingamua kini kisungu chako ya Westminster Britain Makueni kwa ndo ni kuelewa what I'm saying kwa unachokio nacho nitio polio au uchunguzi wawekwe weza kwenda eto amanya lakini let me tell you Biblia ni andikite kana kazi ula wanobyo wazo mamuzozo lakini tuikawete baloi ukikufa ukiwa kwa upanga nawe utauliwa kwa upanga ti sawa sawa kwa ndabe mundu nake wese pengine ni usikire na kikuchi isu onake upanga ni Biblia sio mimi inasema kwamba those who kill using sword they shall also be killed with the same sword evinda ni oyo ko ni to kwasia mwasindu imoni tinzeo tinzeo tusia maajali na maajali mtu azi ajali sio ajali zote sio wasi sio ajali ni sio asi niwezi ni gaonze ani andomazi pe andomanyusa anda kamelelo ni and you can't deny that we have ngali balukaba kudu black spots what black spot niki your guess is as good as mine nundu pando ni basio na ngali abalukobu na wazizi andu madhi andu azu adozi mundu uzu nwendie na so satani katika kau satani by the way niwe satani niwe gani mwanganganya wa anasa na is live is fighting lakini nundu alati ikiana tu na mwekio kwa ngai enda tusinda I'm telling you nice wasisi onondo kyondo balokile within 2 minutes ni okela na ni disappear ni yakwa ni ngabonde mabya ona no ngai wetha ni tamana mweni wao kwanza ta family yake na journalist usu kwitwa Koskei na thina mwingi muno kwanza beo mwa kwitwa bet bahati yake sijui ni bahati ama ni nini tuka anasele anatinde yao kuni MP ngeno simo aimuya amotabe baloko mu pick na bala una pick yawa aselewa na ndatika 5
na kiu nicho yu kinatumie indi yu etano aile kwithe yondekeni ndukolo iso titene muno binda ngeno mheshimiwa ngeno wa ukitia andu make kuya ebinda na issue na askali weza kwithia ni wetha farm and wezi ni serve it for third term ino third term yake ku andu meina pata nake ani mo mwethu kiasia ku saingi ni andu alasi ona tamo maenda imotu yake ngai eka lakini ngiti yasa may soul rest in eternal peace among andu alangi on the maisha thayo yake na inde tweke tuminia kilungu go timo bia asante sana wasmaku ibindane yenge yogite aite kwa bandi sikana together tukitwa you uketha we governor ye uketha we MP nundo kicha MCA na kune no wasongomo na songomo kana nundo andu matulimani twende na makundia undu mekonda bya nundo is good to listen any leader utethukiasia be challenge because part of leadership is communication na listening talking listening is very key na ni methukiasia muno andu matulimani makuya umundi tulia MCA no tulia ningu tulia andu makuya etio MP no kwetio MP imambia ni MP I mean and why not equal yalange matutethezi na nenge timu bya muno nundu wande tutaisu no tisa ite ana ingi ni sawa nitashukuru sana makoneti uteti wako yangalikode cia makueni kana kumusiaisa mwendo ngutungio mubea nundu ni wethi wona itu nthini wone na nyawitu wa umundi nyeni twa Caroline Mweni wa Muteti na tiithia na ingi nthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa Samonza oyu ni kwende oseaisia museo wa Ilungila tukombanisie ba Mutongo TV ila niyo ngwatanio ya Mukamba.